Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Kur'an'da soğuk için, Muhammed Peygamberimizin, Allah Teala'nın razılığı için, Kuday'ın oğlu Muhammed'in ümmeti olan Altınbek balası Ümitbek'in arvağına bağışladık. Жатқан жерлерін жаннатыңдан беріп, ушул дүйнөдө билип билбей жасап кеткен күнөөлөрү болсо кечирип, бейишиңден орун бере көр. Аллахумма раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва қина азабан-нар бирахматика я архамар рахим. Амин. Аллаху акбар. Менин деле башыман өткөн бала жоготуш өтө кыйын билебиз. Көкүрөгүбүз менен сезип турабыз, туюп турабыз, бирок айла жок экен эми. Кырсык баягы Кудайдын маңдайга жазган жашын көрөт экенбиз. Ünlülerine, karındaşlarına uşul eskelik bolup kalsın dep. Allah Taala sunat kıldı. Artık ayrılıyoruz.